patumi Israel Iran dead pan attack dam dut missile pen drone pen bomb pen amala so operation mane bi operation rising lion pu Israel launched Operation Rising Lion. non antala tum ron chedan bom la enke muniki thida doppilo lo pu Iran hin puno pu Israel hin puno enke konat nara dimlong lo Israel hin pen bom paklu dam ba missile ke paklu dam ke chini ma la solam thani nang than pola pen kuppie joini sila tum chedan re lo pine sonba ke reason dovegi ba alam dovegi kalima alam evi pusonte chedan re muni chipa thira kuppie le lo do po kalima lam do alam kupilo la tanang thani la pen kuman tu pen lo la tum ke chedan ke cheng a history pen cheng lo ang ton la so video lo nang than pude la de ke cheng si first ni tum chini nang Israel tum konat nara dimlong lo attack dam ba bom paklu dam ba missile pen ke attack dam pulote Teren Iran capital में Teren पुलो दे इनके तब्रिज सिराज पुला है लोंग सी बॉम्ब पकलो दम मिसाइल पे अटैक दम कुबी पुलो लाहे लोंग पुलो ते लाहे के असो सादिम का लिया के थे ईरान पदेर लो सिटी लो दे इनके लद्दाख के अटैक दम रीजन बन के पिने जॉइने हलद्दाख दी Teren पुला है सिटी लोंग हलद्दाख बैलिस्टिक मिसाइल तो मिसाइल फने कार्बी पेन पिलो बो मिसाइल बुझी लो के दी मिसाइल लपेन एटॉमिक बॉम्ब दी न्यूक्लियर weapons lahai ke selamadim hada hal hadim long se target pe sala dim si pahin dudam la si lahai long se tek rong along apre dim te tek dam uni polo bat latum la da ke tek dam reason ke target dam me lahai joini pen ke ko ana por pulut ajo si ke attack Israel hin pen anke laso operation men latum ki bi ki ir operation rising lion pusibir ajo dam lo missile pen air strike pu air strike pen aircraft pen di hang song pen si pakludam der lo ke hala location e target set pamil pakludam der ma haino lap lo ke munit ki thi do piglo hada ke ne normal munit legi thigali exact a number che than thelang la tume che than che thana hide timati tu munit thi piglo pro je therak mi pi themuni chinno therak mi bo po di che than de the la sinon anta exact numbers of people died at that airstrike bang non anta chini nelang la tum che than thelang de इनके के चीनी रिपोर्ट तंग के चीनी है दी मेन दिन नो से टारगेट दाम लो मती हमारा दाक साइंटिस्ट तक की दोपिलो था साइंटिस्ट तुम तक की दोपिलो माने हदा काम क्लेम ला न्यूक्लियर वेपन्स ला समालाम लाम है ला मुनि तुम इथि बांग दोपिलो था इंजीनियर को साइंटिस्ट सब इथि बांग दोपिलो था इनके की थितांग अधोक मेन कन्फर्म लो ऑफिशियल ट्विटर लो हाला दाक पॉलिटिशियन सी एपिने के पोस्ट दे अमेन के हुसैन सलामी के चीफ ऑफ IRGC बोलता फुल फॉर्म के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स पु लासो चीफ है लीडर है मेन फंदा पर थियलो था इनके लगे एकदम ऑफिशियल हो दे लगे नॉन अंग तो न्यूज़ लॉन्ग जे थांगलो कंफर्म सा तक पंदा पियलो इनके IRGC कुपीलो बोलते IRGC लगे इसी हालत दाक है आर्म फोर्स है ईरान लोग आर्म फोर्स फंड के चेराब दुंदुन कामिक्लेम दुंदुन ऑर्गेनाइजेशन माने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हाला आर्म फोर्सेस तुम फाना तुम चेराब दुंदुन ऑर्गेनाइजेशन चीफ फान तपा थियलो माने मेन लीडर ता थियलो न ला बैंक ऑफिशियल एकदम कंफर्म दे लासी लासन की थी बांग दो पिलो साइंटिस्ट इंजीनियर पे चेंग लोग मेन चीफ लाइट मनता पथि लाप लाजो अमत लातुम पिलो अटैक दुन थुथे मा फिट इनके लासो दिम लोंग सी लाहे लीडर तुम दो बा लासो दिम लोंग सी ईरान तुम बॉम्ब के से मार बा बॉम्ब से लाम बा न्यूक्लियर वेपन बा बैलिस्टिक मिसाइल्स लागे सब लाम पोसोन चिनी के पुलोते स्पाई एजेंसी इंटेलिजेंस आउटपुट पेन माने इंटेलिजेंस पुलोते कोसन लो पोय नोनी तुम इंडिया लोंग रो आईबी पुसोन है लासोन अटैक इंटेलिजेंस हदाक इंटरनल पेन एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी दो मोसाद इजराइल लो हाला तुम कोनासे को पीसी दो माल हाई स्पाई फान पुलोते के लांगचोंग हुदुन है कोनासे को पीमा दो लासोन सीक्रेट सर्विस है इंटेलिजेंस सर्विस हाला तुम सी थान लद्दाख लासोन दो लद्दाख सी तुम बॉम्ब पेंचेंग लॉक मिसाइल पेंचेंग लॉक ला ahormu तुम keselam तुम सी थान हमारा थान लो ला सोटिंग सी ला एयरफोर्स तुम पेन चिंकिलो जात लो इनके ला सोदिम टारगेट पेन सी बॉम्ब पकलो दाम लो इनके फाइन लाप लो हदा बॉम्ब ला के मार सलाम लाम दिम है एंते इजराइल तुम अटैक फिट ईरान तुम दो जॉय मा अटैक दुन थुथे मा रिस्पांस दुन दे मा पुलोते ऑफ कोर्स रिस्पांस दुन तुम ता अटैक दुन फिट लो आजो न पकलो लो तुम बॉम्ब ला पकलो लो के अदब प्रांग पेन तुम दा पिलो क्लेम के इजराइल लोंग
Atif Aviv Podim long hala so city long northern part of Israel di hala dak engke la pen Jerusalem chin lo bodi capital of Israel Jerusalem alam Christian to me chini Christian to Jesus ki do dim hada khelo di lasi hala dak ta tek dam tul Jerusalem long ta patot da bada prang non ta chedan bom la tunde engke munit ki thi jong si langdam pulote Israel hin pen bangge ki thi bang confirm felang non an hai sita injure bang dolo more than 40 peoples were injured at that airstrike at that kuson lopo attack kusipu lasi non chedan mom la popena chedan ke non lo me chedan ya prang son chedan kalimati ya prang si helipen che pu che avra jar non lo me missile pen drone pen la sonang si airstrike pen fighter jet pen la sonang si amat ke chedan bom lang onta hada ke ekdom a situation edi danger pi khangjang lo ekdom mane mantune ki thi mantune rain ku mantune ku pini bang thang chi pu dekte la son jo dakta footage jang paklang po dakta lang enke Israel dum lahai terrain lahai dim long cities long attack dam reason ku people chini ma a reason bang ke lahai adim hello main adim ba ke plang na adim Iran ar lo enke bomb lahai selam lam hai main adim lahai hello scientist tum ba ke thegar lang tum ke donai adim ra dak hello enke ekdom atom bomb pen jeng lo nuclear weapons hai dak si selam lam enke la sojoni si la dak si attack dam la tum Arizona la hello ke attack dam hala dim lo target dam la support de la pen man tu pen la tum Kachedan ke enke kopi pot banga phirang than pe first nang than po ko man tu pen lo chedan pro de la tum Kachedan ke pini pen galilo pinier ni pen galilo de chedan ar jiding pilo since 1985 hala soning kan pen lo tum Kachedan 1985 pen chedan hala sud bang ke proxy war ha so mane sab si chedan chot ba aso sa peace war son si chedan dan but 1990s hai 90s ang leng lo sud pen bang ke chedan a hering tang sa khoilo sab su thichat lo inke la sopit golf war pudo mane golf aron pulote buji that pon thanang ni podi Iran pen Iraq isi aron do golf war pola so aron phane hai 1980 to 88 aning kan do lo tum chedan hai inke Iran phan bange USA tum benda sabso support dun inke Iraq phan bange mala support dun ke pini Israel tum amat rem hoklo la pini tum bang Iraq tum bang amat hupilo claim ke Israel hala tum hanse support ma the so Iraq phan se support Iraq bang rem hoklo ma hala sut pen ke lang sele do koklo pini phan la Iran phan hai enke hala sud Israel long prime minister men ke Yitzhak Robins pu enke hala so sarkar ke lapu la Iran sarkar phan lang selet piklo hala sud pen hai enke lang hinu ujad ul hai ki chipu chipang cheng lo de enke hala sud Iran hin banga president ke Mohammad Ahmadinejad pu enke la langta lang selet tanglo hinu Israel tum pu ha sud pen la tum chelang selet pang cheng lo enke chedan chet lo enke non bangke pini hai non alidar ke pachidan re alidar bangke aprangke Yitzhak Robins pudi non bangke Israel long prime minister men ke Benjamin Netanyahu pu enke Iran alidar ke supreme leader Khamenei pu latum Benjamin pen Khamenei latumang bong si non chedan re latum se pachidan re pudam pu hala sot pen latum chelang select ke mane ke chelang select la hai ke hala sot pen enke non anta la so joni si chedan ver enke kopi posi chedan re lopote main reason ke lagali main reason ke hala sud pen chedan bom madila sohot pilo claim ke 1992 anikan la Iran tum Israel long attack dam turlo bombing mane bomb paklo dam der kona lo Buenos pu embassy lo amat munit ki thi dupilo sud enke hala sud ani kang turlo tum da munit pa thiret no ni ke chok che vi pinja je innocent munit tum hanse pa thiret madila Iran tum bomb paklo dam bombing pen ako ladeta kali la ako emia bombing pun 1994 anikan la sohuta Iran tum si ako bomb pen munit pa thi dam re attack dam durlo bombing hai enke abatta lola Iran tum ke attack dam halada ke munit pa thi ra enke aning kangki masona banutin da aning kang lo kalima enke last so reason main ke last so join enke aru dolang si join bangke la pini Iran tum ta di pudam pulote Pakistan son isi militant a country teng de mane terrorist dop pik rakta hai abar ko pilo claim hai Israel long pa attack dam phan halda munit tuman pachidan dam phan ba munit pa thi phan la hai phan di funding hai militant funding
माने आरलो सॉर्ट तुम टेररिस्ट तुम फाने फंडिंग पिक ला ईरान तुम लाता इसी के लांग से रीजन के हाला बॉम्बिंग ला मुनित पाथी दामरे लंके सेकंड रीजन बंके हाला दाक हमास तो हो इनके पिने पैलेस्टीनियन इस्लामिक पिने जिहाद पु टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दो आरलो सॉर है ऑर्गेनाइजेशंस दो लपन हिजबुल्लाह पु दा ऑर्गेनाइजेशंस दो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस टेररिस्ट आउटफिट इन पिने लो इजराइल लो माला तुम फान तांकाल हाई हेले लपन बॉम्ब लाए माला सप्लाई प्लाई के ईरान तुम से आरलो पेन सप्लाई जो थिंक लाए स्पाई इंटेलिजेंस एजेंसी पेन चिनी देती मती कुमासी नंग सप्लाई मा कुनाना से सप्लाई मा कुमासी तांका पी बॉम्ब माला तुम फान फंडिंग पी मा अंगटोन चिनी लापलो इनके लासन पोलते मालो निंग कांकी दर पोगलिया मुनित पाथी दाम रे हदा इजराइल लोंग पाथी दाम इने इनके हदा का चेराई दामी पुल हाई तुम दिम लोंग अलोंग री चेराई दामी अलोंग ले चेराई दामी पु इनके लांचो तगली हाला इजराइल कंट्री फान अदेर फान माने पा बर्बाद फान है तांका लाए ता पीओ लदा पेन सप्लाई ओला तो ईरान हिन पेन और लो सप्लाई पो फंडिंग तांका लाए पीपो पाहिनु फान पा बर्बाद फान बॉम्ब ब्लास्ट फान लाए बॉम्ब पेन चेंग लो अंगटोन सप्लाई प्लाई इनके लासन पोते अनिंग कांग वेक पो बा लासन पोते अटैक वेक पो तुम चीनी लो पोते कलीमा लासी लासो जोइने सी इजराइल तुम ला ईरान फान नॉन अंता नंग अटैक रे जोइने के लाहेलो इनके हाला जेरूसलेम लोंग तला तुम हमास तुम फान इंग हमास तुम हंता ला तुम पिने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन दो हमास पुता हदा इजराइल लोंग हाला तुम हंदा ला ईरान तुम तांका सप्लाई आरलो सॉर्ट टेररिस्ट तुम फान इनके जेरूसलम में नितुमदिम पुसी पुला तुम ईरान ला हमास तुम इनके ला तुम हन पचिरा इदेरी फान से बोर इबम अने थाय है अदिम अलोंग ले पचिरा फान से ला तुम बोर इबम ला सोन पुरोते कोनासी ला तुम ला सांग पो हदा मुनि तुम दा क्रोय क्रे हदा का अनुतिन दा क्रोय किलो सोने कलीमा ला सो जोइने सी दिस आर द मेन कॉजेस behind this war between Israel and Iran atau macam dana reason ke main ke lah hello buji lo budi ekdom ne simple pa thi hek pen se bujai pan se nang bori lo de jong se buji je pusta comment long dak ne phan tok tok pen ar ju pote ne than pona bujai phan bori tu bode la pen pine topic bu thak chining tunglang ba chini ji pulote ne phan pine comment long tok la so pu thak video selam ni pulote ne phan puro ni selam po video ingin Nepal la so lam ta hai launa la pine Iran pen la Israel tu meche dan lam tha la so arona lam ta sala so video selam tha sar pure pan request bang do ni comment ang ton comment da pore he de pore pen reply ni videos lang bom ni pine viewers tum chini mine ni hala tum han reply u chini po bine di ingin pan comment pi bang do ni tum han reply plan ni semal po selam po kini ta matha bom la so rona lam selami pura sinon pini selam non chedan bom hadak non chedan bom la ingke USA तुम ता नॉन के खांग फन बॉडी बम है सिता इजराइल तुम ता सांग से कोसन से सांग पो दी पुबे ने टेक दुन रे बा अदिम चेराय दामी बा लोंग ले चेराय दामी बा हाला दाक जेरूसलेम के चिनो के दी हाला सोदिम नोंग ता कैपिटल सी बचेराय दामी पु ईरान तुम ता हमास माने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ला तुम फन तांका पीपल ला दाक पेन ला सोन पोलते को सोन सी क्रोय पो एक्सेप्शन ए जोने गलीमा ला सो जोइने सी नॉन अंता chedan nangret lo ba chedan voy lo nonta chedan voy lang la so mantuni kang toni chin ni pin lo ekdom pejo pen third world war tong du kok puni go pini la son jo lam bang khela so jo ni sin on chedan bom lo ke mo ofit ni update long tu ki thi bang do tu lo ba pini pulote ako attack tu pulote la hailam tang than po de la si pirthelam chining tung ba india lam pora north islam ba state assam lam la hai chining tung pulote ni phan nang subscribe no Karbi Content pu lapen Facebook long ta Karbi Content pu page khuli tang do de Karbi audience tumpan especially la so page khuli ba la so channel ki khuli Karbi Content pu la si subscribe lo follow lo pulote pirthelam chini lapo pirthelam chini lo pulote dum re po aware po smart po kalima jong si thang da chini ne pulote pirthelam ta update abe pulote pilon dum che plan po ke luhe in the sense non world war do ko tha China tum India fan attack du thon tum kat nang po asolam bang nalon than ba news long e chin lo ge news long e chit sit thang than pa me ek the ba than pa me inke clear pen than the di la si la son pro de na attack lo busita China na attack lo tha for example de China tum na attack lo no kat nang po ba la so dim ben kalong apre che terek na po da misal ben attack gi tha pura solam jong si chini bolte ne pharang follow no ni ge ang ton updates nang piverti un an आणि सिदेर चत्ता है में सिदानी अपडेट नंग पिवेक मेन टॉपिक पुठा असी लाहाय नॉलेज बा इंफॉर्मेशन के दो हदी न्यूज़ रिलेटेड ला में चीनी के नंग सोन ला सोन लो बोलते नि तुम
repo la sini pulo ni video ni hanang follow lo bote repo smart po la helo la sojoni sini pu yong si gali po chin de po thidun lot po gali ma la si pirthelam la chini lo pro te kona se ko pc plank bomb ma jat ba man tu ni ke dam hut pusita enjoy chat po kali ma ba general knowledge pusita long po information pusita long po la pen exam mani ke tok dun bang do ba government job phan apply dun bom ba exam pi dun bom phanda ni dhoko video spend knowledge long pi ba long pon bom lo ba pi pon bom lo ni ni phan comment pen da ne tok bang do o ne than bang do sar ni ni tum exam phanda general knowledge pu general knowledge general awareness la phanda important no ni ke than lam de la exam la phanda important no students especially students um phanda la pen un the di share thani tum muni tum phani tum karbi arleng angbong ba ni tum rat angbong share lo pute muni tum ni tum arleng tum ta chini pon tum karbi tum ta aware po chini po an so se smart po repo tech po kalima si follow na subscribe no de ningje bom tel ekdom dingrat po bodet tai mene tum dil asini ko kaprek videos wan thu po la pen chetong ne de